Nilüfer Ece. Yok hadi. Ece toyga ne koşumça gerek? Ben bir bile kılıp koyayım. Aytın. Deme kvartalına. Keseyle abi oldu. Yok ben bir bile kılayım size. Ece siz ova Ece menen söylöşüp Nilüfer Ece men. Toyga men atımdan bile kılaylı. Bir холодильник bir divan var. Allah razı olsun rahmat. Kerekli nerse bolsa Eceme aytasiz. Eceke özgü. Jana to'g'ash benim baylanışın. Men atımdan bir belek berip koyayım kızımızga. Ma'qul? İki belekti, iki kızda. İki kız iyiyiz kızlarda. Emek laylı Eceke. İki холодильник bereli bolavu duh kamerni. Boldu, azrap keltiştik. Azrap Allah razı keltiştik. olsun Boldu. rahmat. Jana to'g'ash bugün ap kelib tushirasiz. Men az akçasını berem. İtet bolun. Tak, Eceke. Nilüfer Ece. Nilüfer Ece. Men şahardan berimin, Doktorbay. Tak. Bu toy kaçan? 24'da. Yok, toy kaçan? 24. Toyda ötkörüp alın. Eceke toyda ötkörüp alsın, hem uşun derden de uyat. Toyda ötkörüp bacım. Kelin altasınlar bu ya. Kız ver. yoldaşım çok değiş. Ha. Yoldaşım. Kız vermez mi? Yolda. İki kız ver yapmışlar. İki kız var. Ya. Ava. Yemeni toyda ötkörüp bütüp Eceke. Buna jerde balдар kelip aga çene beresin her zaman başı. Çene berip ayağından buluş gerek, ayağını boşaltış gerek. Ecege öközge aytıp koyasınlar. Toyda ötkörüp bütüp elesek tayyorlekем. Zaborda alıp onu buzasınlar boldu. 10 metre su koruk zonanı boşaltıp beringler Eceke. Makul bu? Nilüfer Ece'ni çakır. Kana su kayakta kaldı. Ya. Kana su. O срочно açıklar balдар, срочно, прям срочно. Nasıl kanalı şul bu? Ya. Срочно. Moldan değil, Moldan'ın 10 metre altı buzağız Ava, gerek. mana buluş gerek. Nandağı bir olacağını buluş gerek. Ava. Срочно, qaraç. Oy voy, как это так? Şu uyat emas bu lan. Ya. Совсем тост aldık onu mu ya? Ya. Koskoca orası son nimesi var mı? Срочно, Ганыш Пай, срочно алып ачкыла. Прям срочно. Kayaktan çip, bunu yaktan çip gitti su. Ya. Koca oluyor. Onu da ус gibi koysun da. Ya. Sırayla çalışıyor. Ya. Kolunda sağ. Kol nasıl? Oldu, aklım yine otur. Ava. Üçüyorlar. Makbinen tötüyorum, nakan tuğut. Şunu görür. Tezirek onu açıkla, sunu uyat ya. Kardeşim şuncalık sunu toz faltır. Uyat emes be. Bir uyat degen boş gerek de. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Qana. Qana, siz qatnashib ketasiz. Qana qiynalib aytasiz, qo'y aka, yaxshi. O'zi qanday? Shugur. Bu o'g'li va. O'g'lingiz va. Allah'ın işi. Ha. Ben size anlaşık. Problem oldu. Ha, problem bor. Acaba? Yo'q. Xudo xohlasa hamma yaxshi bo'ladi. Men shahardan beriman. Familiyam Doktorboyev. Bilaman. Buna vodokranni zonani bo'shatib qo'yasiz, kichikbaylik, acaba? Ha. Doğru, mana 6 metre aluvdim da. Çünkü bir yerga so'raki qilmay qo'yganman bu yer. Mana zamir, qaraqlar. Ava, yo'q, 6 emas, acaba 10 metr. Endi 10 metre deyapti. Ava, 10 metr bo'shatib qo'ying'iz, acaba. Biz hozir Xudo xolasa kanaldan berk betidan 10 metr, narqi betidan 10 metr. İki jegini tozalab, traktor jo'tiran qilishimiz kerak. Hozir bu su palib bütsin, sugar ishlari bütsin, suvni to'xtatamizdagi agacha mana snoshlarni polностью bitirib tozalaymiz. Suv to'xtashi bilan kanalni tozalaymiz. O'shaga kichikbaylikka kanaldan jegini bo'shatib qo'yingizlar. Ana şunu bilemeyin. Endi bizde Yençuk'tan 4 metre ket yaptı dedim da. Ava. Endi bunga bir kompensasiya bo'ladi. Bo'ladi. Men o'rinbosarim keladi, kelishdi. Renişli ustamız bo'ladimi? Ko'ramiz ana. Komissiya keladi, Komissiya keladi, ishlaydi. Bu yoqda sizniki acaba? Ha. Mana sizniki normal o'zi to'silgan ekanda sizniki. To'silgan ekanda buna qara.
Bu janagı yemek köçü ha? Bu eje qanday жақсыпы? Bu yer boş ekan mına. Qarachi, mına to'ra qilishib turlar. Ova. Ova, охранный zona бар ekan. Mına ejemdер молодец. Rahmat, Allah razı olsun. Eje toko bizçi mına 10 metrlik mına tosovuz. Arıqtın boydun. Bu yaka жылбайсыңар, мақұл. Егер мына балдар келіп арықтар ченеп берет, ошоны 10 метр қойып тұрып, мына тосып алсаңыздар бола берет. Тосып алсаңыздар болот, bu яқа өтпөңүздөр, мақұл? Ава. Нар жағын қарап қойғыла. Мына аласыңар, түсіндіңіз бе? 10 метр. Ава. 10 метр. Kanaldın boyu da toğuklar. Koylar. Demeli şekilde ha. Elder bu suğa jetmey yürse siz koy kamap koyuyorsunuz ha? Yok yetmiyor, yok çıkarmayayım. Şu çıkarmayayım işte. Bunu çıkarıp alın. Tabii bunlarla süleştik ha, bu alınar. Alınar. Kulum, ana, yaxşı işte, yaxşı. Bu başladı. Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын, сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 мүнөттүн аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү-түнбү байланышсаңыз болот. Buzu baştağıla oğlum. Vadaklanızdan boşalt koyalım, maqul mu? Düşündürüşlerini alıp gidiyorlar. Qanday oğlum, yaxşı işte, yaxşı. Oğlum, mınavu vadaklanızdan boşalt koyalım. Ece aytdı da, işte boşalt koyalım. Onda boşalt, suyun boyun boşalt koyalım. Uzun alışvada kümeleri gitti, tahta paktalar barla gitti alar. Yallah. Başka yüze gitti alar. Oğlum boşaltıp, arxitektor kelet, men orunbasarım kelet, Zemre Paşoviç, bu kişi kelet. Kelip, çenep beret. Çenep, eğer eme ola turgan bolsa, zabordu mına jaş balda düşüp ketти деп кылган болсоңор. Фундаментти куюп, пескоблок менен либо решетка менен тосуп кое бергиле, эч кандай биздин каршылыгыбыз жок. Только суунун жолун тоспогула, макул болобу? Баптуу, жакшы. Катуура карагыл. Ажаба, ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Ден соо жакшы ажаба? Бала чага тынчпы, кыйналбай атасызбы? İşte başlamışsınız acaba? Hava. Acaba 10 metre boşaltıyoruz. 10 metre boşaltıyoruz acaba. Gelip buna zaborda alın hava. Akırı buna dakansa tek için tazalap aravuz. Bunlar tazlaşıyoruz gerek. Narkı bet de gider. 3,5 metre verdim. 10 metre Azaybayt acaba buna baldar kelet, buna rayısınlar buna ke. Janök Tokoviç var, men orunbasarım var buna ke. Saltat Abdayevne kelip emet et. Eğer Gosaktıdan, Kızıl Kitebinlerden kirip kelse kompensasiya beremiz, yer beremiz. Koçuremiz, makul mu? Kıcaat bolun acaba. Naus acaba hazır buna yerde açıp arık tazalabasakçı erten keç buladı acaba. Karamız arık tolup kaldı, gördünüz mü? Sizler bala mezgilde o ıldıcakta oçesiniz değil mi? Ona o kısa bir ketdi de hemen işte. Hava, bunda tarıtı verdiniz de tarıtıpçı. Bunda kengeyte verdi, acaba keng kılıp arık kılavuz, düşündünüz mü? Bak. Vadakranı zondan boşaltıp koyunuzlar. Bugün baldar kelet, kança metre boşaltış gerek eken barın karab aytışat acaba. Makul mu? Oh, bir yak вообще koykan eken o. Koşunağınız вообще koy bakat eken de acaba ha? Polna antisanitariya da karam. Ha. Karama koylardı. Demek bir yaktaş devretti. Açık kapılı mı? Ha. Açık çıkmayıp da taşlayıp da. Yaktaş devretti. Bir yaka kirgen yok da biz.
Uzaklar ne olacak ne gibi? Fazla kiraz. Ova, özün kire veresinler. İyi şey. Ova, bu yakın değer veresin. Aha, buna su karaç. Kanday son su. Nacağına mı dedi? Götürse? Olmuyor. Karaç. Ben o suyun ceginde. Ova. Kara. Kanaldaki çoğun oytoğuz. Çoğun kırgette hacabında emeler menen vatkoz menen kengeşip arıkты çoğun oytoğuz. Acaba su batpaydı. Atыңыз kim acaba? Abdülhalil. Abdülhalil acaba. Muna balдар kelişet. Arxitekturadan kelişet ben orunbasalarım kelip muna suunun jegинен 10 metr boşaltıp koyuңuz. 10 metr boşaltıp koyuңuz водоохранный зонаны. Арықты тазалашыбыз керек болду. Караң такыр сууну кысып алсыңар. Адам бул жерде сиздин территория эмес, бул мамлекеттики. Мамлекеттики ошол суу корук зона. Boşaltıp koyuңуздар. Макулбу жа, мына балдар келип сизге эме түшүндүрүп айтышат. Баптыр ажеке, жакшы. Кана жаңы каяка барсабыз? Канада давай. Ажаба, ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы, демдесизби? Балчыкар тынчпы? Кана бир пул кармаган колдордон бир кармап коелу бизге эми өксүн. Ну, бу жерде проблема жок экен. Жөнлөп. Заборду алат. Ооба, бул жерде проблема жок экен. Ажаба, мына суу корук зонаны бошотушуңуз керек болот. Карашы. Ооба. Тетиги заборду бияка алып, мына өрдөктөрдү эгесиге бериң энди, болду, бүттү. Сойбийбиз. Сойбий, ооба. Ооба. Мынаны водоохранный зона бошотуп койгула, макулбу? Хорошо. Так, муловне здание. Dedik balasıga boşaltıp nelerdi Allah. Ооба. Мына балдар иштеп атат. Муну биз снос кылганбыз. Бул жер суунун үстүнө чыгып жатып алыпсыз го? Бир жолу шатып коюп нарак эле өтүп алып алыпсыңар да суунун үстүнө. Мына суу. Мына суу. Тек көпүрөдөн көрүш керек экенбиз. Нар жагында денектеп коюш, көрдүңүзбү? Я. Бул жол суунун үстүнө жатып алып алыпсыңар чыгып. Алгыла. Алды снос болду, а? Снос болду, башынан курулду. Эми бул жагында снос болду. Азыр мына жерге чейин аламын. 6 метр. Балдар айтышат, 10 метр аласыз. 10 метр аласыз. Мына кара. Эй, кана жана эси. Ажеке мына көрдүңүз, а? Жок, 10 метр аласыз. 10 метр, ушуга чейин 10 метр. Караң мына. Бул жолдун үстүнө чыгып жатып эле албапсыңар да, ба? Эжемир кылган, эжемир аматылык кылган ал. Ковид өтүп кеткен эжем. Эжеңиз курганбы, жездеңиз курганбы? Макул. Алабыз биягынчы. Карачы мына. Бул жак бетичи. Ажым. Кандай жакшы иште, жакшы? Бериң ажым. Так, ну понятно, бул 10 метр алынат. Туурабы? Бул почти бош эле экен. 10 метр. Мен анча-мунча эсине чыгып калса, өзүңөр келип карайсыңар. Так, мына алынат, туурабы? Ооба, бул алынат. Үйүнө киресиз. Мында карайсыңар, түшүнүңөрбү? Карайсыңар, ооба. Дедовой атачылар. Дедовой ата, түшүндүңүз, а? Давайте. Тездеттилер. 10 метр алабыз. Анан ажеке эгер чозуп, эртең бүрсүгөн десеңер, балдар келет, сурок берет. Эми техника менен бузабыз. Алабыз. Бу гостиница, ажым. Бу эме, а? Больница. Ооба. Билесиң, канча? 10 метр ажеке. Ого, мынаны кара. Ушуну нар жагыраак салбайбы дейм да. Ажеке мындайраак салбай билемиз. Мына суу көрүнүп турсун дегенсиз да? Эми адамдар дем алат экенди оянып Ооба. Ажеке
buzib beresiz. Ballar kelip pişirip aytadi qancha metr. Linyani qo'yib berasizlar, akırında buza boshlaydilar. Assalomu alaykum. Acaba Salamasın kandaş. Çarşamba yapsın be. Ay bana çarşambaya. Kudam yetkizisiz bizge. Acaba buzib başladыңыздар, ha? Başladı. Sizi buyurunuz bir gaz be bizge. Vallahi. Kurmar demir. Rahmat. Al degендеги onamızda. Acaba mынау водохранный зонаны boşaltып qo'yishlar. Hop. Baptır acaba. Yer davlatniki. Ha, yer davlat. İmiş bizniki. To'g'ri. Boşalt desek boşaltamiz. Vallahi. Shu bo'ldi. Boşaltib berasizlar aka, boshladib. Boşladım. Boşladim. Assalomu alaykum. Qanday hayot yaxshimi? Rahmat. Askaringizga baraka Rahmat. kelsin. Rahmat. Bo'ldi. Qanday yaxshimi? Istedi yaxshi boshladingizmi? Ha, молодец. Başlapsınlar aka, boşaltib qo'yingizlar, ha? Azamat, rahmat. Kızı var, özü biri başında otuqul var, onkologik bana 3 günden beri şu kızları benim, kuyuğları benim özleri büzüşüp atadı. Allah'ız, Hasan'a bakma. Kıymet ayırsın. Rahmat aka. Kıymet alıverdi. Cennete hoş geldin. Bunu gördük da. Nazardan gördük biz. Yavva. Diğer oңойлы ekan, почти үй жоқ ekan, молодец. Так, yemeğini, Zamer Paş. 10 metre водохранный зонаны çizip beresiңер. Kelip düşündüğü işlerini жүргүлө. Acaba водохранный зонаны boşaltып бериңиздер, макулбу? Acaba qanday, yaxshimi? Siz yaxshi acaba? Ava. Mo'cha. Bunlar shularniki bu? Bu ushbuga qaraymi? Shu. Qara, совсем uyga kirib oldi, qara. Mashina. Onun arçağını ko'rgansa, bu toza buni orqasi. Suvni qara. Ko'l qara. Aka. Acı buna kanalın boyundan 10 metre boşaltıp koyunuz. 10 metre. Balдар arxitektor keledi. Men o'rinbosarlarim keledi. 10 metre çenep nazaka jılıp kanalın boyun boşaltıp koyuyorlar. Bakansa qarаңыз, tolu уже eme bolbay kalıptır. Narjağın qara, Canek Tokoyevич. Geçen gördünüz mü? Narjağın ötesi. Bulga hech eme yok ekan. Buniki yaxshi da qurilibdir. Narli jilsa da bo'ldi ekan. Aşağı gelip fiyatı 6 metre mi 10 metre mi? 10 metre acaba. Acık 10 metre. Canek Tokoyevich gördünüz mü narjağını? Motorunu alıyoruz. Ya. Motorunu bir toplar bir aldık. Bunda qara. Selamat. Kız mı? Qanday? Oy, nanay. Bu bir aşı utat, qarachi bilan suvni. Qara bilan, qara. Voy, pishi. Oy. O da qarachi. Oho, narjag'i da shunday ekan. Qarachi buni. Qara, suv aşayın deb qoldi уже. Bu yerda erkek bormi? Ayol. 10 metre boşaltıp koyuңuzlar. Bu yakta mamlakettin jeri sizdiki emas. Bardığın baştan etegine çeyin kanalın iki jақтың жегін, оң жақ жегін, сол жақ жегін boşaltıp келетабыз. Мына қараң, срочно арық тазалап алсақ, ертең сел болады. Ошоға кичпейілдікке балдар келет, чене беришет, boşaltıp koyуңуздар эже. Alo, балтыр, тынч болуңуздар. Мына жерде айтам, бұл для себя сквер кылып кайсы ел келет бу жерге? Он просто акчаны төлөбөйүн деп эле. Өздөрүнүн аренда берип отургузуп койгула, төлөсүн. Все болду, бүттү. Кара мына элге кылып тоз салыптыр. İlgili albayım. Hiç kim kira albayt, Yanar bunlarından var da. Так. Mana ke. Kanal. Ava, hazır moğollarda kalınat, ha? Ava, alınat, ha. Ava, tak, yeme.
So'mbek Kalmatovich. So'mbek Kalmatovich, maların bарын al. Moğolарды al, narqılarda alıp tegizlep, mınalarda bakta kıyıp alıp koy. Mınalarda alдағы alып тұрып, мына каскалап қой. Келіп, мына суны қарап отырырсың, түсіндің бе? Так, бүгін бүтіріп маған далашылайсың. Маған алыш керек екен, а? Ауа. Так, бұл жағынан ше.